Naimbag nga rabiti amin karuba, may saman nga sa miweng, nga sagot mi kadagiti fairies iti FDD, daman ng Virgie, ni manang Darlene, ading Letlet, ni Kapsat Cathy, kini Ate Fel. Nangalada po iti, di amo naman nga bundles of ticket para kini Jason, nga anak ko nga kandidato for Mr. Jet MS. Ayan, so kadagiti, kahit napay apo nga gumatang ti ticket, mabalin nyo met ag-request iti kanta para kada kayo. Kahit nga Rod, para kanyayo, fairies. Sumala tayo amin. Yan arag ragsak, rignang kentoy rignak, nagpanagnet laeng, gay di ayan ayan, nagtagibitang, itinagaybayag, inkasinalwadan, tapno di mawaswas, daytoy tinapili, aldaw nakwan gasat, apan nakatungpal, tiar arapaan, hariken sa batang, atin tumaumag, tinagsining galo, ikakawar niyayat, agraksak tangarut kaninta danggayan, nadawa kagasatan, kukuamon tuy puso kararwa kenrik naginggalat panumpalan, ikarkararag tatiabuan na marswa nga inatasalwadan, tatapnulag na yung sakit niya nayatal daw masangwanan, yawat ko tuy bagit kararwa kenrik nagkasiksikan tiagaywan, pusot ti ikuta magraman tuy biyak po ayat akapupudnuan, pagbinuligan tatirigat kenam ay ngaing takalakaman, pag may satan ket kintuag sinauray kaanungan. Para kadagiti fairies. Agraksak tangarut kekinta danggayan aldawa kagasatan, kukuamon tuy pusok kararwa kenrik nakingganag panumpalan, ikarkararag tatiabuan na marswa nga inatasalwadan, tatapnuag na yung sakit ngayon ay atal daw masangwanan, yawat ko tuy bagit kararwa kenrik nakasiksikan tiagaywan, pusok ti ikuta magraman tuy biyak po ayat akapupudnuan, pagbinuligan tatirigat kenam ay ngain takalakaman, pag may satan ket tintuag sinauray kaanungan, pag may satan ket tintuag sinauray kaanungan. Thank you very much, Apo Karuba, ken dungdungan mga fairies.